Hai teman-teman, Owen mau ajak teman-teman main tebak-tebakan nih. Nanti teman-teman tutup matanya ya. Owen sembunyiin permennya. Terus Owen kasih waktu 30 detik ya buat cari. Yuk mulai yuk. Tutup matanya teman-teman. Udah? 1, 2, 3. Buka matanya yuk. Cari ada berapa permen di depan kalian. Yuk. Wah, benar sekali teman-teman. Ada 6 buah permen. Kayaknya kurang sulit ya. Kita main lagi yuk. Tutup matanya teman-teman. Udah? 1, 2, 3. Buka matanya teman-teman. Yuk tebak sekarang ada berapa apel. Pasti lebih susah deh. Wah, benar sekali. Ada 8 apel. Emang nih teman-teman Owen emang paling pintar. Ya udah, Owen pamit dulu ya teman-teman. Mau cari permen lagi. Hihi. Dah teman-teman. Blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy.